لیج بو باندور لی پنگاوا لی دروهاتی دست بیکرن و لقباتن هلبجارتین نکه ما بریاردا کو چالاکی خوی پشت هلبجارتین درباسی قوناقی کدن بکن ام چالاکی خوی گریوا برچی بونه به دور وگر حتی پشت هلبجارتین دریج دکن جوانین افریقای باشور دو چارچوب پنگاوا بانگ آزادی فیزیکی ریبر اپو کرن پنگاوا جو عبدالله öcalan را آزادی ج پرسکرکا کورت چاره سیاسی هر کدی چه برفره به رخصنا جوانین سوسیالیست ابال حالی باسی مجدول کو 120,000 اندامین و هنه جوینا خویا گشتی لدارخز لجوین ده پنگاوا آزادی ریبر اپو حدسلاف کرن سروک رخصنا جوانین سوسیالیست بو سکوده تکوشنا گل kurslav geregu çavaku mej Mandela gotu bu reber iroji Abdullah Öcalan jubu mer rebere azadiye juvanin Afrika bankle herkesi kirin ko jubu azadiye rebera po tekoşine mezin biken روزنامه خوابون به مانشیت در روزه ده شورش آوکرن درکت روزنامه خوابونه کو به کردی و هفتنا وشان دیگه به هجمار 220 گیش بردست خوندکارن خو روزنامه و هفته به مانشیت جن کرد روزاوا درین آزادی و کرن در شورش ده شورش آوکرن درکت روزنامه به مناسبت 8 آذر روزا جنان جهان به بردهکا کنگره استر رهانلو قره پیوین کر او بالکشان سر تکوشنا جن کرد آروزا روزنامه دستور مانشیت دجی جهدان نرخاندنین نامزد هفشارداری یا دم پارتی یا علیه گلستان سönük آدربار پرگالا هفسروکاتی ده نویسکان روزنامه شیندار akıncı بسرناوه برخودان جنین کرد eylem شورجی بسرناوه سدما تکوشینه بالکشان سر تکوشینا جنان امشin paş ve gav nabeşin tede koşun dengi xwe bilind dikin yên bi ser bikevin emjin bixwene Mesajlan amaralı paytaxta Süveyde Stockholm'e bu 8 adarı bernameke teybet ajinan amadekir. Ve duruşmaya em ve jenjiyan azadi berbe şoreş ajine ve dimeşin şevek ve coş ajinan hateli darxıstin. Liserna ve rekhistına bane yasara Ayşe Didar Akıvi gud em 8 adarı bisiya şer u komkujiyen liserjinan de ve tekoşin ajine kuvveke şu roje lehemberi ve siye bilind be peşvazi diken. Lidiji مندو پرگالا سردس آمر کو مینا زوستانه که تاری هود ده جن عمرو واندور پیچ بکه و بفتسنه جن وکه مزگینی بخاره هیوی ده و رنگ خود ده جیانه Ayşe Didar Balkşan ser penga ve azadiya ya jibure ber Abdullah Öcalan hatiye dest bekirin u god azadiya rebera po azadiya mecnane penga ve rebera pore azadi ji perskrekra kurtre çare seriya siyasi padi giringi ke stratejike ev penga jibu gele kurt geleke giringe u be teybeti emjin de ve jibu serkeftine be hemu heyza xwele berxabitir lewma emjin de bejin azadiya rebera po azadiya jnane tekoşinameye bu peşenkte jnan ve davili pergala işkence 25 salan bine hünermen Girin Hürincan Asli Yalçınkaya komajınan a yarsan u evin akbaş derketin serdike mesajına amarey bone 8 adare roja jine ketkar e cihane dnabera se u dehe adare de reze çalaken veke hevditin ajnan film mesh meeting panel daşte u peşandan aşanı el darbıxe Filme Stranenke Ziyasur Likamış Loya Hat Nişandan filme müzikal Stranenke Ziyasur
جالی تفگرا چاند و هنر جن آهیلالا زرین و به هفکاریا تفگرا چاند و هنر یا مزبوطامیه سازیا چانده یا پرگین و هنرگه ولایت و هاتیه چکرن. فیلم بالی دیکشنه سر دیروکا تکوشنا جنان آجیهانه آماده کاریم فیلم 7 ماهان دوام کرد. ناو فیلم جی کسید و تکوشنا شهید ساکن جانسız هاتیه هلبجارتن. دما فیلم موزیکال 20 دقیقه و جتواهی پیکاتین هرما باکور روشات سوریه دوست جن ده فیلم ده جهد گرن. فیلم لرقه و هرما جزیره جهاتیه کشاندن. فیلم لراویندا چاند و هنر یا محمد شیخ و خاطر نشاندان. بریا پیشاندانا فیلم رو بریا هلالا زیرنا کانتونا جزیره روکن محمد بخیر هاتنا میواران کر و پشره لسر چکرنا فیلم آخوی. کوردیناسیونا هلالا زیرین آباکو روشات سوریه مزگین چولاق آخوی اوگود هیا نها ام دیندار ریبر اپونن و ام و فیلم دیاری ودیکن. داویه ده تماشاوانن duruşma jiyan azadi و بی سروک jiyan نابه برس کرن. فیلم کزین سور لناویندا چاند و هنر یا باقی قدو یا باجار کوبانه هر وار رقه و تبقای جی حتی نشاندان gerek kez tevri bu. Çalıkvanın behdirane gutun nikarin fikrer zindani bikin. Çalıkvanın behdirane karker Abbas u badevar Ayup derbare işkenceyin pedekeli vankirin jane ferakri. Biger kumaka kesin barayız kesin kudanşiyan rojnamavan çalıkvan mamusta hatine deste serkirin hatine ravandın yani beyku hiç mubarrara kevit beyku hiç fermaneka dadveri hevet kupe beyne deste serkirin. Jihekem roja em hatine deste serkirin u bu mave sala ki mayne zindane ve hatta vega ve jendek avalu braderin me zindane ve mayne هیچ بنمایت یا سایی سردارید گل من نهاده کرن همی پیشیلی کرنا مافت مروفی بود نوازیندانه دا چندین شوازین اشکنجه دا یا درونی یا بارا بتر برادران هاتینه اشاندش روی جسدی و همش روی اشوازارا بکت وان و حربا نفسی بکت اواد نوازیندانه داد گل مت خاطه کرن گل برادرت مت خاطه کرن و حتی وگاویجی برادرت مهر به گناه دناوا زندان آدماینه و بو ماه چند سالانه یعنی پیجتت به بنما و به یاسا را گردینت نوا زندانه دا پیام من بوان برادران او خوراگیری و دناوا زندانه دا هی زکادی ددتم دنگه که دیه نرازی پیدا بید از خبات و قربانی دانا و بیروز دنرخینم اوه جیش همی شویه که هات کو دنگه که نرازی لبادینان پیدا بود خلکه که ایدی برانبر ندادیه و برانبر خارنا مافین وان ما فکت ده بحث مافت خو که بحث شایستت خو که باید بحث او تشته پید وی که کو جیاناتا پی پرویوه بچد بله بادینان کرن دیگر کومکام همه چراگون ما مستقرشن بیرن پارزگاه دو کن هم شرایطی نده سر کرن و رجا پاشترن بینه واسهش گشتی لحوله به هیچ آباداری به هیچ ورقه که قانونی به هیچ دواکاری که دادوره که آنجی دواکاری گشتی گفتی من بکرد به هیچ آباداری که هماتی نده سر کرن و هماتی نرواندن واسهش گشتی لحوله اما دیگه کدن سرا دخوازا موفق خلقی اما دیگه کدن سرا دخوازا موفق خو اما دیگه کدن سرا حوال بدن آنجی ربیوانه که بکن دیجی تو باران کرنا ترکیه دیجی تو باران کرنا ایرانی برنامه که در بخن و قبیل ناکن در سالات آبادیان قبیل ناکد یعنی اگر بکن جیده واه چالاوان واه ما مستوروش نموان جیده پرزگاه دوکیه نوازیدان داشاره درونی که متفاده کرن جمعه خوی همه هر نبوه که مجمتنه خوش با هر نبو جه خوی ایش آزار زیدان گرن ند خوش بون لی ما دست نداره لی ما خود تسلیم نکر کجوان حوالاجی او نبوه
خود تسلیم بگرم هر خودم خباتن هلبجارتنê berdewam dikin li Sêrtê Bîroya Hilbijartinê hat vekirin Partiya Wekî û Demokrasiya Gelan Dem Partî li taxa Sakaryayê ya navenda Sêrtê bi tevlîbûnê Kurd Bîroya Hilbijartinê vekir. Gelê taxê bi coşeke mezin tevlî vekirina bîroyê bû. Parlamentereden Partiya Sêrtê Sabahat Erdoğan Sarıtaş namzedên hevşaredarî yên Sêrtê Safiye Alagaş û Mehmet Kaysı namzed eden Partiyê navenda Tiloyê Kasım Yıldız, hevşaredara Sêrtê Berivan Helen Işık, hevserûkên navend û navçeyan yên DPP û Dem Partiyê Messadayîkên aştiyê tevgera jinên azad, nûnertiya Tuayderê, Botander û gelek kes tevlî merasîma vekirina bîroyê bû. Di vekirana namzed de hevşaredariya Sêrtê Safiye Alagaş axî û dazanî ku ev çawa ji bo hilbijartinê mal û mal dixebitin, ew di piştî hilbijartinê jî bi heman awayî ji bo xizmeta gel mal û mal bigerin û bixebitin. Safiye anî ziman ku ev de Sûyeke adarê de hesaba qayyûman zilm û zordarî bipirsin. Herî dawî parlamenter Sabahat Erdoğan Sarıtaş axivî got ev kesên pereyê gel de dize û bi alîgirê xwe re dixwin 20 salin nas dikin. Lê em niha dibêjin ku wê dem bê devran bizivire. Em ê hesab ji wan bipirsin, em ê ji dizan, ji rantê, ji talanê, ji hişmendiya qayyûm û neyarê jinê û civakê ji dijminên zimanê me hesab bipirsin. Em dizanin Sêrt dilê botanê, cihê têkoşîn û berxwedana Kurdan e. Em ê herin yek yek kiryarên wan dizan eşkere bikin. Parlamenter Sabahat Balkşaser têjda li ser Rêber Abdullah Öcalan û dazanî ku heta ev têjda li girava İmranê neyşikandin, statûya gelê Kurd neyê destîşan kirin, heta gelê Kurd û hemû gelên Tirkiye wekev azad ne jî tê têkoşîna wan berdewam bike. Yekîtiya Sûriyan hevserokatiya xwe hilbijart Yekîtiya Sûriyan Kongreya xwe ya çaran bi duruşmaya Yekîtiya gelê me mîsogeriya bi cîhanina mafên me yên neteweyî ye û li hevkirina di navbera Sûriyeyên de mîsogeriya pêkarina çaresereke adîl û daîmî li hola zanaya Qamişloyê li darxiz. Pênceh delege tevlî kongreyê bûn her wa endamên meclisên şaxeyên partiyên li herêmên Bakur û Şatê Sûriyeyê nûnerên wê yên li derveyî welat biriya înternetê nûnerên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk û desteyên wê endamên partiyên siyasî yên Kurdî û Erebî tevger û rêxistinên ciwanan û rispiyên herêmê tevlî kongreyê bûn. Hevserokatiya Partiyê Nazîre Gewriye û Senbihar Bersûm bi zimanê Erebî û Suryanî axivîn û bi xerîhatina beşdaran kirin. Dûre bi navê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê hevseroka Meclisa Qanûnsaz a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Cizîrê Hikmet Hebîb axivî û li darxistina kongreyê pîroz kir û hêviya serkeftinê ji wan re xwest. Di civînê de peyamên pîrozkirinê yên ku partî û rêxistinên sivîl û civakî şandine hatin xwendin. Dûre pêkhatiyên Sûriyan Asûr Keldan Govend geredan. Dûre kongrê li pêşiya dezgehên çepemeniyê berdewam kir. Her wa piştî nîqaşkiran rêzîknameya partiyê Şamiran Denho û Senharîb Bersûm ji bo hevserokatiya partiyê hatin hilbijartin. Nûçeya dawiyê kulîba tîma futbolê ya Rojava li paytexta Awstrûya Viyanayê li hemberî gelek kulîban lîst. Kulîba tîma futbolê ya Rojava ya li paytexta Awstrûya Viyanayê ku ji Kurdan, Ereban û Suryaniyan pêk tê li hemberî gelek tîmên din lîst. Ji tîmên neh heta 35 salî di kulîba Rojava de cih dikirin. Berî guberên ja menûçên serî sibê pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.